Piniparo khwa hi thialong Nomati Mondol Congress Committee atum chepater piponsi non hedjong kedamtang MEC kiliga puthak avei keruithu amei kangni pon Lakha Kretrok Nomati Constituency Mondol Congress Committee hin pen chepater piponsi kedamtang MEC kiliga hut along tin na constituency along pen setami Congress candidate atum pen elong nata chepahai pon un edelo Bangso jok Assam along ningkan isiang bong phong sirkep sosia bangke Congress atum kirema anwansi chodeng pon loktolo Lason si Nomati constituency along setame kedamtang MEC kiliga hut abarim EM asok teron amithang jongjung amatsi MEC ticket chepalong dunsi Nomati constituency apraman chesong dunsi kachepahai jiaphan bor ipondo Bonda kirem dera job pini Nomati Mondol Congress Committee angkang Mondol Mohila Congress Mondol Youth Congress penchenglok along team Congress klembang atum chetongsi avei keruithu amei padupon Bangso hut aluhi sarpo aman pen EM barim asok teron kachetong donalong Nomati Mondol Congress amei pi Pudang kram sapi pen danglok ke ong dong atum chetong don Karbilong live kelang ratun doan pini do karbilong live tim benak jasmet pangkua hiti dak madurga mondir labangso saya pini labangso saya hedolong 16 nong Nomati Mondol Congress atum penceputi tiponsi alang itum kedamtang MEC election aputhak alang itum review labangso amei padu hut barim EM benak asuk teron alang li kedamtang MEC election hut alang si tudun lustame alang itum kopai kelang nu alang itum long koi trok adim lustame alang itum Congress itum kerem anwan si chodeng ponang lustame alang itum aning dipon pe alang itum pini labangso review meeting ang seben PCC along China President Secretary Chenglok Mondol Mohila Penchenglok alang itum chelang rapet si pini labangso review amei padu pono Bangso ve keruithu amei long kachethan pona tengki non MEC kiliga hoda bangke kedamtang MLA kilik pen memuchot lasi non gewang MP election hoda bangke Congress si highway pupusi chethan pon kedamtang MLA kiliga hut pen abangke non MEC kiliga hut si Congress asong atum vote kilong aphai ong muchet lasi gewang MP kiliga hoda bangke Congress asong atum highway ji busi EM barim asok teron pen ninje pon all PCC paruta seperti ini kita tahu ini. Kenapa bang? Siapa bang? Office orang tu pula, ama amri orang ama, ledak pen orang mana kau, tak bisa monta pula. Kasi orang yang perlu itu langkah lo pergi sudah tentang MLA election pen. Itu praktik kuling orang itu langkah perlu kau deh. Aham itu rem kami itu langkah perlu bertambah perlu deh. Budak bang, business increasing alaman. Sesuatu yang perlu kita cuci tentang MLA mana. Baru kalau mau only one police itu aja. News report Bikram Teron, Karbianglong Live.